tubifurije munyemerere twihute mberekeze kuri aya makuru ateye ubwoba. Ni nyuma yuko uyu munsi tariki ya 16 hiriwe hacicikana inkuru kuri bimwe mu bitangazamakuru byo mu Burundi ivuga ko hari minisitiri wasanzwe ku nzira yapfuye. Minisitiri byongera kwibazwa ndetse no guteza uruntu ku cyabakishe minisitiri muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Icyakora mu kanya gato cyane gashize guverinoma y'u Burundi imaze kwemeza ko minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru yitwa Gabi Bugaga yishwe n'impanuka mu rukera rwa none tariki ya 16 Mata 2026. Ni inkuru itari kuvugwaho rumwe, niyo mpamvu mugiye kunyemerera tukayinjiramo tukarebera hamwe ibimaze gutangazwa n'umunyamabanga mukuru wa guverinoma y'u Burundi ndetse n'ibimaze gutangazwa n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD Leverien Ndikuriyo. Ubutumwa rero bumaze gutangwa n'umunyamabanga mukuru wa guverinoma y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo, reka tubari bwo duheraho, bamwita Jerome Niyonzima. Mu gihe rero bamwe bakekaga ko uyu muyobozi ashobora kuba yishwe n'abagizi ba nabi, mu masambiri ya mu gitondo cy'uyu munsi umurambo wa minisitiri Bugaga wabonetse mu modoka ye yo mu bwoko bwa Hilux yari paritse mu isambu y'imikindo, ni mu gace ka Kivoga mu mujyi wa Bujumbura ngo hafi y'umuhanda rwose. Hanyuma ubwo minisitiri Bugaga yapfaga nta bamurindira umutekano bari kumwe. Ntibisanzwe ko rero umuyobozi wo ku rwego nkuru mu Burundi agenda wenyine mu rukerera rw'ijoro. Umuyobozi uri ku rwego rwa minisitiri Niyonzima rero mu magambo ye yagize ati, n'umuvugizi wa guverinoma: Repubulika y'u Burundi ifite umubabaro mwinshi wo kumenyesha abarundi n'amahanga urupfu rutunguranye rwa minisitiri Gabi Bugaga rwabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa 16 Mata 2026 ahitanwe n'impanuka. Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko nawe yababajwe n'urupfu rwa minisitiri Bugaga, yihanganisha famiye ye ndetse n'abarundi bose. Uyu mukuru w'igihugu rero yagize ati, Imana imwakire imuhembere ubutwari, umwete n'umurava byamuranze mu mirimo ye yose yo gukorera igihugu. Minisitiri Bugaga rero yamenyekanye cyane mu gihe yari umunyamakuru ku gitangazamakuru cy'igihugu RTNB. Yakoze rero indi mirimo mu nzego zirimo Sena no muri komisiyo ishinzwe amatora Seni. Mu ntangiriro za Kanama 2025 nibwo minisitiri Bugaga yagizwe minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Bugaga rero akaba yapfuye mu rukera rwa none, apfira hariya i Bujumbura ku muhanda kuko yasanzwe mu modoka yo mu bwoko bwa Hilux yapfuye arimo. Bikekwa ko yishwe. Hari ibivugwa nabyo tugiye kwerekezaho. I Burundi hamaze iminsi hari uguhisha amakuru kw'ibiri kuba imbere mu butegetsi bw'igihugu, uhereye ku guturika k'ububiko bw'intwaro z'igihugu cy'u Burundi kwaturikiye hariya i Bujumbura, ndetse biza kugaragara ko n'abangirijwe n'iri turika ridasanzwe, turika rihambaye, batigeze bahabwa impozamarira, cyane ko igisirikare cy'u Burundi cyabakuriye inzira ku murima kibabwira ko ibyo bidashoboka ko bahabwa impozamarira kuko nabo n'icyo gisirikare ngo gifite byinshi byangije kandi ntawe bari busabe impozamarira. Leverien Ndikuriyo ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD, nawe yihanganishije abarundi bose, avuga ko muri iyi minsi igihugu cy'u Burundi kiri mu bihe bidasanzwe, harimo kubura umuyobozi nk'uyu nguyu ndetse akabura agapfurupfu narwo rutumvikanwaho, harimo guturika kw'intwaro z'u Burundi bahishije. Nabyo ni bimwe mu byo benshi bavuga bati byagizwe ibanga. Akaba rero nawe yihanganishije abarundi muri rusange. Leverien Ndikuriyo rero aravugwaho umubano utari mwiza na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ni umubano kandi bivugwa ko nta kabuza mu gihe hatari habaho kuganira ngo bahuze umugambi, ibintu bizakomeza kurushaho kuba bibi cyane muri ubu butegetsi bw'u Burundi, dore ko uko bwije n'uko bukeye hakomeza kugaragara amakuru mashya ashimangira ko hatagize igikorwa ibibazo n'ubundi byakomeza kwiyongera. Mu yandi makuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi nuko ibirebana n'ibivugwa ku rupfu rwa minisitiri Bugaga, minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, bivuga ko ngo haba hari abantu bamwishe ndetse bakamusiga muri iyo modoka ya Hilux, kuko ngo bitumvikana uko minisitiri uri ku rwego nkuru cyangwa se minisitiri, izina minisitiri mu Burundi ni izina rikomeye, ngo yifata agakora urugendo wenyine mu rukerera cyangwa se mu ijoro. Ati ubusanzwe
buri mu minisitiri w'i Burundi aba afite abamucungira umutekano, ariko uyu we byari byagaragaye ko nta bamucungira umutekano yari afite, ahubwo yari ari wenyine ndetse agasangwa yapfuye. Ibyo rero byose ni bimwe mu bikomeza kuvugwa muri iki gihugu cy'abaturanyi b'Abarundi. Imana imuhe iruhuko ridashira, niba kandi anazize amaherere ubwo byose bizaba bimenyekana. Cyakora bivugwa ko yishwe, ahubwo atishwe n'impanuka nk'uko bivugwa ko imodoka aho yari iparitse ntabwo yari yahenangutse cyangwa se ngo habe ikindi kibazo, ahubwo yari iparitse. Yego, hanyuma rero tukiri kuri ayo makuru, kuri uyu wa 16 Mata 2026 urukiko rwo muri Afrika y'Epfo rwakatiye umunyapolitike Julius Malema igifungo cy'imyaka 5 ni nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gutunga intwaro binyuranyije n'amategeko ndetse no kurasa abantu benshi. Malema rero n'umwe mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu bakomeye, bakunzwe cyane, bakaba bakunzwe n'abiganjemo urubyiruko. Ayobora ishyaka Economic Freedom Fighter, akaba rero ari ishyaka yashinze ubwo yavaga muri ANC, ni ishyaka riri ku butegetsi muri kiriya gihugu cya Afrika y'Epfo. Mu mwaka wa 2018 rero yafashwe amashusho arasa mu kirere ubwo Economic Freedom Fighter yizihizaga isabukuru y'imyaka 5 yari maze ishinzwe. Ibi birori bikaba byarabereye muri Eastern Cape, ni muri kiriya gihugu cya Afrika y'Epfo, Eastern Cape. Hanyuma rero ubwo yajyanwaga mu rukiko yavuze ko imbunda yakoresheje itariye kandi ko nta kindi yaragamije ubwo yarasaga mu kirere keretse gukangura abari mu birori byasaga nkaho bikonje, akarasa mu kirere kugira ngo abakangure. Mu mwaka rero wa 2025 nibwo Julius Malema yahamijwe ibi byaha, urukiko rwanzura ko igihano cye kizamenyekana nyuma. Icyo gihe kandi yabwiye abanyamakuru ko gufungwa cyangwa se urupfu ari ishema kuri we kuko ngo azira guharanira impinduka. Yego, Julius Malema rero mu magambo ye yagize ati ntitwatinya gufungwa cyangwa se gupfa duharanira impinduramatwara. Ibyo bashaka gukora byose bagomba kumenya ko tutazigera dusubira inyuma. N'amagambo ya Julius Malema. Nyuma rero yo gukatirwa kwa Malema, umunyamategeko we yatangaje ko ateganya kujuririra iki cyemezo kugira ngo umukiriya we ahabwe igihano kitari ugufungwa kandi ahabwe ubutabera. Iki gifungo rero gishobora gutuma Julius Malema w'imyaka 45 y'amavuko yeguzwa ku mwanya w'umudepite amazeho imyaka 12 yose. Uyu mugabo kandi uyobora iri shyaka Economic Freedom Fighter yagiye agaragara mu bihe bitandukanye avuga nabi ubutegetsi bw'u Rwanda, cyane by'umwihariko ubw'ingabo z'igihugu cya Afrika y'Epfo zigakubitirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse zikanacishwa mu Rwanda zisabirwa inzira yazijyana iwabo. Ngira ngo ni ibintu twagiye dukomozaho mu bihe bitandukanye. Bakunda gukurikira ibiganiro byanjye n'amavideo, ngira ngo mwarabonye ingabo za Afrika y'Epfo zikimara gukubitwa ndetse n'abandi basirikare bagapfa, Julius Malema yatangiye kwibasira u Rwanda avuga ati tuzabarasa. Ariko ubu nawe tuvugana yamaze kuba mu by'ukuri akatirwa imyaka 5 yo gufungwa, ni imyaka 5 agiye kumara mu buroko. So ibyo benshi bavuga bati azavamo atakiri umudepite, ubwo azagumye wenda ayobore iri shyaka Freedom Fighter, ariko ntekereza ko no kwiyamamariza kuba perezida w'iki gihugu ko nabyo abajya bigerageza bishobora kuzagorana kuri icyo gihe.